Webale munonga tayari West irakaritu ejin program eyo muhinji no mulisa nkabulizo buli rwakashatu shaishatu nechichweka tuba twasimbira makanda farm tuganira nabo bahangu abakuba bakozire bintu kandi obumwe tugira ekitwabasa kwega ebi Alex ari kugira ngo umwe tugire ekitwabasa ekitwamwegaho ubundi akagira ekiyatushomesa mwene rizoba amakanda twagasimba Ibo Mixed Farm turukuno mu Rubwizi wera rwanya mahembe tusaba tuganira ku zarisa emtumba macro propagation emtumba ejino bagizarisa akurabira nasale bed deru bagitwara bagibyara bibe bitoke ebiturukubana tureba umubutare konka ware ba processage it's a bit amazing ni process nungi mnonga akandi neraba omumitendera mbwenu tsakuba tuganira n'umwami Alex twamushanga afamaha tsakuba tuganira na manager wa famu na nabanda bariyaha famage kubasa kureba kutwakubasa kuza kurugahanuya tukagira ekitwayegaho umwami Alex wanjisebo abalino bakureba tayari West no basa kubahereza endamusyo nabantu wanyangu ryo mutoro bono baramusye ade rututandike program yi amazina neiraka ni Tiza Alex Adieri ndio mutoro uri mutoro nuruga 14 kahi nyoro nenda garubirize uri warubirize ndio warubirize ukafuruka 40 general obuzarwa ni 40 ata bafoto banzo baramusyo mutoro abaryumba kureba kabarole za cyenjojo abana bo mukamuri muta tubaramukize amabara Adieli Alex Kiza asazena ninkolera nanga ninkolera mbarara Ibo Mixed Farm Bwizibwera ninkola mu section ya banana macro propagation abalamba tureba aha tayari a West twa bajya tuza kushomesa aha kuzarisa obutumba nareba no kure mitumba process netandikira a process yo kure mitumba generally netandikira amutima gwawe nko muntu wanenda gukora ekintu echo so wanenda gukora ekintu echo ine factors zo consideringa obanza wa terezo mwanya kulifo kuza guteka tukweta chamber in a section zi shut armu humid chamber armu nursing chamber amana hardening section kura hansi aho kuza kutomutumba gwawe so kuza kutomutumba so no baza watereza humid chamber yawe okuza kugiteka wahaleyinga okurungi then ocheza iwe nkafama ozomurtoche oruriherete enough oro ngutara mu burwire ogenda okuro mutumba gwawe ogukuzire omutumba itukura emitumba neye kabina twineho akache munonga akatine akikakwana mbaketa otasaka akona kache tunakanda kalinganira mbakeda sod saka actually obo no baba farmers abingi bakuchira kukura batarabira processes bakuza kubyara then twine ekindi ekibakweta maiden saka nkeji ateje ni maiden saka chini changu then twine ekindi chango kiringwa cha mother wano cha nyina cyabyo incho cyakana so wana ndakora processes no kozesa majorly we prefer to use jeje maiden saka kubangayo ne yakuzire ne leaves nyingi nkoko kukireba nkokukiri hateje ne ine leaves no maisa agana mababi agaga wo kurebe bikale ezine shell ni gundi zamababezi namapapa kandi buri papa ko rya nturusubira kubaru ne bad umwana kubagwini elisho yes elisho nkaka ko karebaga so wano ufune kitoche cyanke ndofune cyo kangukino bwana ubwatankire kora kurugayo kurebeka kubanga icyo kitoche we believe ngo aho kureba ka vicept wiba ku meeting aka kaka ka vicept o kusangaro ka vicept aho waseme kuba it is a must kusangaro upcoming bad ahibu kujo ezo engogwa izu kujoiningira ukigogo kujoiningira na kigenzi cyacho abaho aroka bad kana ko bad nko expecting kuza kuyamuki buryo butumba bwitu ekigendera cyo korecho ntwantwenda tufuno butumba bwingi
kandi buri health butarwire kwenda to eliminating some banana diseases ezo kusanga za affecting ebitoke za sigatoka za banana weevils za bacterial infections za gundzona tuzi eliminating oza sanga farmer ayino techerungira ubonire aza kuzaza ebitoke biri health sanga cyamwa kibanchi cyango then yafuna musente zezikire kandi kindi a transportation wakubyara ikici ninga yakubyara kariya kandi ka sodisaka which na twaro utumba bwingi kusingora yatwara kamwe wakolese egi system no funembe bonyingi embibone banyingi kana transportation izeba yanguha kubanga ateke nkoko kukireba nkoko kukiri na size yacho to expecting akuyamo obutumba 50 to 60 ekeki kimwe kiti nkoko kukiri embibo 50 emitumba 50 kubyara kugumu nkonyemwe to 60 kusinga oliyo wakura kana kakatwara ati kusingoria yakura kana kakatwara ati nkora nabasakwa nanda tunebitoke bye different ati ona nabasakwa nanda entaragaza za kuba nanda ziri nka 1000 atusanga 1000 at least eche cyakwa let's say cyakwa 60 nsono itage ibitumba byawe bice munonga kwisiya 1000 then hatori ayokolire pick up yemitumba iwo ine nkonyeji mwena numuyinganisa mwamuyingana buzima actually no musingaho kubanga ate ibiti bikuremera munonga compared to the other bitumba na space to yakubyare bitumba byo biriye bihangwe byatwara space no sanga kare yashomba munonga iwe no twaro murundu gumwe obyara utegereza kwa vestinga and you all harvest at once so you just na kusinga ka range kache just ka 1 month konkabinu na kusinga range ya 1 month kandi still afuna ka fruit kache munonga konka ayabyara kanu ka plantlet tuweta ba plantlet bo bito tukikomo yabyara bo tuliyo tuza kureba ubwo munasara ingoma zima ubwo nyino bwa plantlets so saka ni bye ya saka zo ni bye tukwata tukiyambura bwa plantlet so ati ayabyara ka plantlet na harvesting achango na katere enkota nyine yo kura oniza kuzireba zuriyo kweruguru enkota ziriyo kweruguru noza kuzireba enkota ziriyo kweruguru ubu abantu okura nareba no sigo muhoro obano gusiga ki umuhoro nane chose cywana ukoresa nacyo narano ukisiga na niteka disinfectant kale mbazi gukwita ubukoko no kucingira endwara nkaza bacteria wilt kugira ngo notarshuwa o kuza guya icyo kitoke cyakire healthy so ncho kusijiraho kugira ngo otakananka kandi cyakirwire wakuya okuteka kindi siru no siga kugira ngo buri bwaya otakatura kiriye kindi ubwo n'umubazi gwo kugira ngo tatambuzo burwire ku rugakitoke kuzakindi so at process egi kweza kuwa tuzo kweza kuchukura hatu mukurasa huki ati kweza kuchukura tukitwaralia a site yito tutire chemba yitu tukisara kurungi step by step tuihao wa ekigogo tuyewe kigogo cyumwa kindi mpaka twikira akatima kagati aza katwika akatima kagati tukihaho kubanga akatima kagati wakarekaho aka round aka kurebaka katwika kuriya tukihaho karugaho aha bwaci ntwata kwenda kakure kubanga kakagumaho egigundi enkonya yitu niye kuberumu emere yo kuzakakora yo kukakuza kandi kakagumaho tukakwereza chance y'ibyo byana byo mu rubazo agamisha gitwarebo mu rubazo kukura so ncho tukitera kugira ngo karafe ati enkonyeri emere yebere nenda kakwesa kukura yasanga kari kazunzire ekwese kureta ki ebyano mu rubazo wakareka hona kahendera nako kakuze wakareka to kufuna any result from the birds kandi ko kweza kita ati amane galeto mu rubazo osanga at least kabwaiza kurugayo wa bisectinga kurungi osanga at least one akisho kamwe kati okay obutumba nka 8 10 mushanjo just akisho kamwe target yawe no neje mitumbe ya ne bad target yanje chamani ni bad kwa namfune mitumba mingi kandi
herese na batakaja ngo mtugamba bade kinyonyi tumanyise eriso ryo mutumba bade iriso ryo mutumba BUD kitari cyo kinyonyi cyo kucira umwanya. Okay, yes. So kumukumara kubuzaza kukwiha mu bade ejo mutahi gatuheza ko yambade ejo tuteka humidity chamber kuko nanabagambire nti the chamber yitu ine gundi ine section zishatu gatuheza teka humidity chamber ejo no constructing 1 meter length then width in 1 meter width 1 meter then length kiriari ho kubano nda kuisya ngo kwenda kuparo kasumya kuri mu rugutu kiriari yo chamanu akora 1 meter for easy operation then oburingwa kiriari ho kubano nda kukoro bari gawisya nkanka bawisya mbara bawisya space ya okwe kwingana kirjire cyawe cyo kwenda ate kitukora 1 meter ntwanda at least operations ziyangohe obonyimerira okwatari ya muheru then ko kweza kupreparinga kurunje ejo chamber eji humidity chamber yawe oteka ukagoravo kacheka area hansi nko izo ore takurunji egundi yawe sawdust obaniyo watekam otekamo sawdust nebibirizo oteka webibirizo sawdust aro bine miringo ntwantu flying ya yomusimeni ekoze sengalo kare area BT soft oyo obuche munonga aro sawdust abamba comparing na wood savings biri hango byeranda ebyo tubikora kubanga byo nibirauka kunyamiza speed gahomo kandi sawdust yo negabika icyo kikonya cyo kitwateka muriya usanga cyaguma nchikura mchinyunya miza agichikwenda ucyayendera so ko kweza gukora sawdust ejo utakatire mugo mutumba twaheza gusara nko kuturarebe kurunje utakatire mugo mutumba waheza gusharaje no gozya ugihobo rufa bona ucheza azo guteka umubazi still kwito bukuko obutarebeka kubanga uko nabasagira oti utabona gozya to kugubyara mu sawdust utagura bizeho umubazo apana to gura byara mu sawdust utabandize gura byo umubazi umubazo go tugwine effect hamutumba apana tugwine effect yona. Okay, okwihawo nituguteka mu kugira ngo at least obu amahuri agaburyo bukuko obu kuba gwatahumunda gafe. Okay, omwami Alex. Yes Mr. Twaza kumuraho twarga omukahumuro tuzakuza aha chemba yuagamba nana emitumbe ejo ayiba kugitwara bakaja zarisiza bakajukuriza barukuza kugiye kuza kugibyara dero tutyo tumanye process yo kumu nasale bedi iyo neha oriyo noreba omuhinji no muri sa program nabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mu itaka twegiteho mu kicweka kitu echa kabiri. Africa is rising, a continent rich in potential, powered by a new generation of visionaries. From cutting-edge technologies to transformative industries, Africa is shaping its own future. Bold, sustainable, and value-driven. Inspire Africa Group welcomes you to the first Africa Business Forum, which will be held at Africa Coffee Park under the theme Innovation, Industrialization, and Value Addition on the 23rd of May 2025. The chief guest will be His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of Uganda, and His Excellency Dr. Samoei William Ruto, President of Kenya. Come, engage with the key policymakers, forge strategic partnerships, and unlock new markets. Join us as we reshape Africa's economic future. Introducing Wanda's multi-purpose disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wanda's. Always wonderful.
wabale mnonga kuruko mukahumurako orishiryo no leba program yitu eyo muhinji no mulisa nabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mwitaka okirya tayali West nchino mwami Alex nko kutwarga kuri mu rutoke yaheza sharaka tumbake yatwakure nkonya twagireba ebi yatushobora mwe hatutwaza aha huna buganda kandi hine binde birukorwaho inza kushaba umwami Alex kutwarga kuri mu rutoke hata hana hakorwa uki ko bukika hatandika ki ekatwarga katwaheza kuho emitumba yetu kuri yo mu rutoke twayika ntujiboneza kurungi tujozya nko twatwagambire tucheza kujozya tugisariraje tujozya tugiteka umubazi kwenda kwita buryo bukoko katweza tugiteka mu humid chamber yitu katweza kugita mu humid chamber yitu tusangiraho tuswekaho tweza kuswekaho kurungi kiriye cyo yacyonka humid chamber neriye inarebere hekivera negere hekivera nerimo hekivera amabare sawdust amwe na mizi amwe na nogo na nece cyukunya kitu nimutamana amabare just ahansi tutekaho ka level kace kamabare kugira ngo kora suka mizi nga gataka tera mamunonga ga draining gagendo muitaka yes then ko kweza gatera mamuni gito butumba gatera mamugaba mingi cyukonya kitu nkizunda tikatwa result ezituko bantu etaga cyo kurebera na twantu tukisara kurungi tukavingaho kurungi kugira ngo gataka tagana ntinga aha mutwe gwacho tukajunda ntwantu cyenda cyo gumekero fresh afeka rya katema kagati yencho cyo gumeke zaro bwana nko kutukubwetaga so omukivero mwe nabaru mukinde cyoya ekikuretero butumba bwakuraniki yes cyoya cyonka kiti necho yacyonka kandi kivere kitukozesa neche kikureberamo cyo kurangora itinera bamo kugira ngo umutingwa kuza kukura ninga kintu cyo nakuza kukura kubaho ncyanke tagaki light wari ekerereze nicyo takozesa vere bya black ntwantu wende cha white ecyo kurangora light nekora ki nerabamo wate cha black ni byanga wate cha black amazuma ni bya yanga tikora buzima tishika kwa results so nareba no mubyara no chimba chimutamu nakati batamakatumba tingumanya ni ati otakicira kwa kuchumita makati nabanzo funita kalitu okwatamasha oteka mu mushenyi oteka mu itaka o mixinga kurungi aresho yakawubisha tuzitaka oteka okawubibiri zo mushenyi oteka hemu ya masha ocheza ku mixinga je ofuna obu perforated polyethylene bags obu kuba fumukiraho bwino obuvera no baburu mu buhengere kihe yo turebe obuvera mbaburu mu buhengere nkaho ko kureba akakari nako kukari obu buhengere omugaso gwawe no kugira ngo basukamo amizi garabemo gataka tira muko munda hano bakavera kasime kuba ke no buntu bunabuna munana side emo buna na side ndizo buna kwenanga mizi gataka tira mamumunda soko kweza kusuchere itakeri otereza kurunja kanya kawaka overobu ozamuri mu mutumba guto twagubyara by then ngo agwatandikire producing ngo bwana banga twagamba bademo intantu genda bo bwana 8 12 kukusanga mburga kabadi kamwe kire cywabyara muriya cyo twabyara muri cyarga ayu paparimwe banga kiri cyona general ntugenda obutumba 50 70 chumwe kiti karakishoka mwe karga mu bwani 12 kariya kishoka mu kurungi kari ya nvuruga mu kurungi so no mukashara mu butiya ko kweza waiza kateka mwe wotakasarire hari at the beginning no banza wakareka kakora within 2 weeks ka developingire then ogenda kurungi okasara to a certain distance okabisecting okadividing amu into 4 equal parts cells zayo okadividing so icyo cyonga ncyakwereza cell yo dividing amamani yo emone kuzara buna oba bushatu nendizo cell ezare bushatu ningabona atuwe ne cells zawe ina buri emwe kuzara buna ninga bushatu nizo imka manje nobo ine mitumba etakabahoga no ine mitumba nungi mahango kandi mingi ogihera kintu cyumwe soko kweza waiza gundu bwaiza kuro bwa cells zo bwaiza ku developinga no kugenda kurungi gently taro kushisha banga ntatakwenda kora rosiyona kaka kuzero kakashisha icyo kumanyisa mani ngaga fera busha no kashara kurungi okareto kateko mu omitakeri yawe soft ochumita makati oteka makati mbaka yo kurungi unyigaho kace
no shobora etamizi ukafihira ukawutira ukitira ukashukera mizi then uko kweza kushukera mizi still oshoboka varinga nekivera nko kunanagambira nti section zishatu twariga yakuri twariga kuteka mu ya humidity at section eje twateka eje twa akatsimbe saheje twatandika karagura kare kukanansinga kukarwariza abo kugira kamanyirire mbera ya muri munanka mu kintu kiriya eki mu chembere ya humidity kakurire katayine magara marungi kakuriro ko mu mbera nugisosto kagikano kateka ayo machi hari ikitimba kirungi kine shade nungi mpango yo kureba itakora bamusana mwingi cyonka still light edge yonke kubanera bam ne ka affectinga so wakateko omumu nawe still nkamara mu kisibiri kashangire then katwara kuri kaka kuzire karesere mizi karesera amapapa marungi abo kugira muri kabere kariyo musodasti atere nitaka kandi ritaka nicyo kimwe ryo main omunanka no mfilo kuza katwara so atoka shanjiraho okato mwitakero no kwina kamanyizi takafasti no kamanyizi takafasti nako no kukwata kujya kafuna mani kabenka manyire mbere zikakuza kujamo then ko kurga section ejo nkofuna kayihamo kakateko mu hardening section ya kashatwe kushembayo eito agambe atawo no wake exposinga owa light mpango uhari yo mushana abo mushana gukatera kabanka manyire mbera yakuriya omwami Alex yes Mr. webale mbozi yawe kale sebo omwami Innocent Kasisi naza kumwegitaho atandikira hardening process eyo agamba amin ayongera nshobore kutukuzo mu hardening ho hariyo ki kunkure kigambo hardening oshango bakatwara kafubira nyono banyata Dr. Innocent Kasisi director wa Iba Mixed Farm tuire nkora eje nkora iba kweta micropropagation technology eyo kuzaza imitumba abahingi kugira ngo mukatunge mitumbe tine burwire kandi mitumba omubwinji abako bwire bwo mushana abantu kigumire kuzo muntu cyo kure mitumba yo kubyara so nko kwagamba tuine kubantu boreka okutwantu hardening cyo kubanza baheza kugipolisi twaheza gukora process yaheza kuzarwa umwanya mucyo kubagamba nkasande 3 sandina obutumba ntubihaye babyara tubyara umbuvera nko kumwareba twabutumbuvera umwe hati nkaho ntuzagaruka tusangireho akavera kugira ngo bubanze bukwate ezendere zitakaruzinga mnonga mizi abwa transpiration umwe bukagaruke nyuma hati ntwaza tusangira akavera deno bukwata konka bagumana biterera mukasheshe umwe no mumazi nashi umukasheshe kamwe nibiza bimuseke kivera deno biterera bimuseke vera biterera bagaruka bakagararaho then endere baraza kwata za kenderi 5 je za hama hato je mtumba tugishohoza tugiteka umushede ndijo kugira ngo aho tugiyeho kivera itandika kumanyira umushana aho ne tugira ngo yaba ready hazicho niyo hardening process atene ya kwata nicho tukwata hardening process hatobwe ningo mwana yatandikisho mero hati hatobwe ntubantu manyisa ngo omkwitara mizi ntwasa kwitara hati tumarebero bibiri twiterere hati tumarebero bushatu process yo hardening abo kuba hateje mtumba nayo hacha kuzaje ngo yetwarwa umusiri bagibyare no yakubata kwiterera abo kuba enjure ziri kwigwaza banzi jimarira so kungabo jya ngunebere yo mbukebe buke omwe cyo kwetaje zabya ngo twitara ako akacebe kafuterwa mushana akakacebe ko wareba kafuterwa mushana hato mwe kwayo mamunonga amizi gahwa munonga bujya ngo ngatari mu itakarijwe nangu nharwe enjura nyingi twenda ntubasa kugishara kuri ya hansi statire na mbuvera ugitwara ukwate mtumbigano gitomukavera ako mwonyo ugendo byari akavera kacha kutwateka mushwari nosa kuteka mune mtumbigana ugitware ugendo byare gumwe agundi harwo bwire bwenju enjura yeze ziri nyingi kuko hati ntubanza tugira byo mbuvera tugitomwitaka kugira ngo tukwasizeho turindira abakuza kubyara mu season yenjura nyingi aho hardening process umuntu asarebedejo nakamara mubwire ukwingana kino bota shuwa ngo hatakabarede wajyana kakinendere zinga kabakinendere 5 garra higuru nango abamwe basagura na umutumba gwenyine gwahize kumpika kurigera ubwire ko agwendera konka umutumba gwahikaho gwasya emyeza ukozere emyeze 2 kuzari 3 nugwicizwa kurugaba akagubyara so konka ahabwa season to norang kitwe omukunu ya ntubyara imitumba mu season ya kwitera ntubyara ubwiro bw'enjura ushanga abantu batandika kubyara mu kwa 3 okwa 4 okwa 5 bagarika bije ushangana babyara mu kwa 8 mu kwa 9 okwa 10 okwa 11 so hati nchiwanchi masangu emitumbi tutandika kugizaza mu kwa 5 mu kwa 6 tugumana ye kura hata abo kwa 8 batware mitumba ekuzire munonga hade ningireje munonga
no kutware mtumbi igana okabyari igana neba igana tarukukoma na rugwa ugwachweka kuka ko kutwara rwo gutaka kwasire umubano gutransportinga ushanga gwa kuko mukavera kwa gutakatira imizi mingi kuka hati process eji ya hardening non twantu ndangu eje mtumba ejire imizi mingi ekwatane n'itaka akavera kabeka na gwa hansi gwe gutakukamo abahingi n'abari secu bacenyumirize mwako aho koma kubyare mtumbeje inemizi einenendere netandike kutere bitoke bihango kucira yo kubyara ushazara maraka akuba eje mito yito yaburije tukura mbakira ku gitemo heme amaraka hate banze rwazi kironda eza kuretorerero mu ibirisha kuro mtumbo katwara mtumbo kabyara ukabyara ushanga nguza kurete ushanga rwazi kironda ushanga ngu nana endere zaba zirinche wagwasi nkendere nkitano gureta omukankana gutahwe emtumba nakatoche nkakarinka kambe ushanga bakugira ngo arinda tubaze turgoma reka tubaze turgoma byare ngwe jine mbyare kuka wabyara emibyare yitu iyo butumbo bwa plantlets zo nzitekwa kuterera bitoke bihango abo kuba nizitandikana ndere rumwe 2 mukaga kandi zikubanza kure bitoke omukugizara sanu mujahura kuba nareba amazina rebe nyeru manyingira bugira ki hati ito twantugizarasa na twantukura hakitoke omutumba twantukura hakitoke kuriya turenga mutwakura aha mutumba gwine hakitoke tumanya ngo hateje nentaragaza tugiteka ko kamaka itito mwe tuzo mu kibuntu tushara mwemwe tujija nayo tugikora hati entaragaza zona tuzitwara ukwazo nankeji kibuzi tuziteka kwazo mbwazurume tuziteka kwazo tuzikuza na mu step yitwiha nangu niyo wagura twantu kuzupakira box nari twantu kuzupakira motoka ikibuzi tuzitokwazo entaragaza tuzitokwazo na mushakara tuzitokwazo na kabaraga tuzitokwayo kugira ngo niyo wana wo kubyara kuri cyabasika ubyaro mbrox akwe cyo nkiyamba ko kubyara umbrox kiyamba obutabaho competition mpango ya mani abukuba buri kikaci inemirire yacu njye manyisangu kibuzi zibyaro kwazo entaragaza zibyaro kwazo kandi umwe zona nushagazi ine namana gatakushana so wana ure manyoti hati kununyi no muyaga mwinji mwene side eje kureta umuyaga kabyara gufu yonke kwasa gumira umuyaga aho dani manyangu hataha hariho umushana narshi cyoke kitino cyo mushana no byare bicyoke no byare emtumba eri kugumira emberezo omwami Innocent twahendera program eji nanisabanga abantu barimba kureba baherezo butuma bwa muheru tuza kwinjiza isabite eri kwisha turi kugamba kwinjira omwanya muke kandi turi kwinga emboga na no gukora urban farming we bari mnonga abatureba kandi nabo kuturikiza nyowe obutuma na mnonga kwinga rutoke no kurangu tuwahinga tuyine kigenerwa kandi tuwahinga embubo ezitakubasa ezugumire mbera kandi ekindi tugarike tubyare imitumba tukoseje imitumba ya mu micropropagation technology eje ya technology eje numerungiyo tekurwara ubwo nerwara konkano twareta rwiri kukata abantu binyi kumbamara amani mingi bazo rutoke bakure imitumba ushanga emingi yona yageneye no rwirwa kajundi konka ito process eje tukurabara ntubatu tuyine imitumba tine burwiri so nkimanisa ngo watwara imitumba kandi ekindi ntubantu wenda ujya ngo abahingi kinko bashaba hato bwirobu mwana mwe nangutukora amagoba nicenda mwebuza abahinyisa waba ino muhinyisa gombora waba ino muhinyisa ki woryo muhinjireka ngo ino muhinyisa orukwereza amagezi ahabyo rukora abo kuba hate byo kutebereza ebyo gukora nko kutwabentu korira tibyaci baskabo kubita kari hindukire embera za hinduka ebikoko byaba bingi so hate nibyendamo amagezi agamajungu amagezi agabantabwa shomerire kugira ngo atrisi bakora abahinyisa bita mu magombora nabashaba mbahemerumo bareke ngo babegesa bareke kubareka bakasiba bavuge pichi uko bine pichi bi namashitaga government bine kikonka tumu kubakozesa mu bakozese no bihesumu baterere sumu rero hati twagira projects nyingi za PDM zihabizona bariho kwenda ngo ba following projects zona bariho konkatu tubakozese mnonga mwe bari kundeba kandi mwe bari kumpuriza Innocent no muhangu no mukugu no parent doctor and he's a farmer so ebintu bingi yaba nabigamba ninkira kunama because ni manyangu nabana byetegereza eji program twabantu ganira akuhinga kuzarisa emitumba akuruga omunkonya tukagiteka mu nasale bed then tukihame emitumba yenyine tukatwara tukabyara tukihame bitoke bimukusibana mu ryo mu butare nimusibana mugure nkote mitware 3 ena konka netandikira so wabo tarukumanye eji process no basa kwiza ibo mixed farm
ojege nabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mwitaka bagira ngo umukoresa abahingi sabarya habiyaro byanyu bari amagombora bari hamiruka obwire babwine amajuta ga government bagine mubube kwate uba begese bintu ebi deka kubareka bakasibo ko batera cya mubambiko deka mbegite sabiter kwija turi kuganira ndizo project afamu niyemwe mukama barinde we have to keep African hopes alive.